Ils avions da combat dell'armada en antiquats e duain venir reemplazzats tras novs, per quai han previs 6 miliardas francs. Contra l'acquist es i vegni faci in referendum. Ils adversaris din i vegnan acquistats jets da combat da luxus non necessaris, ils daners vegnan a mancar per autras incumbenzas dal stadi. Per il Cussegl federale e per il Parlament dovri però novs avions da combat per protegger vinavant la popolazione della Svizzera contro smanaccias or dell'aria. Da ce sa tracti in detagli. Con ils avions da combat fa l'armada valair mincha di las reglas del traffic aviatic al ciel svizzer. Plinavant proteggia e la occurrenzas grondas, sco per exempel il BEF a Tavau u conferenzas da pace internazionalas a Ginevra. In cas da privel da terror, survegliassen ils avions da combat il spazi d'aria. Ultra da quai ston els impedir che avions da militar esters sgolien senza permission sur la Svizzera. U defender il spazi d'aria in cas d'un conflict armà e protegger las acnas truppas. Per questas incumbenzas venien duvrats oz ils avions da combat F-12, ma intorno l'an 2030 venien els ad arrivar alla fin da lur vita. Ultra da quels dati ils F-5 Tiger che han passa 40 ons. Els venien duvrats mopli per scolaziuns. Per via da quai duain venir acquistats novs avions da combat fin l'an 2030 per maximalmein 6 miliardas francs. Sch'il pievel di GEA a quai decida il Cussegl federal davart il tip e davart il dumber dels avions da combat. Il constructur d'avions che survegn l'incumbenza sto sur dar incaricas ad interpreses en Svizzera per 60% del prec da compra. Quests affars da compensaziun duain rinforzar l'industria svizzera. Per il comité de referendum è la compra de novs avions da combat in cheque en blanco en lautezza da 6 miliardas francs. Ni il tip del jet da combat ni il number d'avions ne saian en conoscenz. S'instiria en consideraziun tut la durada da vita, daschassen ils jets da luxus schizunt costar var 24 miliardas francs. Quests daners venien a mancar en ils fats de sanadat, en la proteziun contra catastrofas u en il combat contra la midada del clima. La Svizzera dovria ina polizia aviatica, ma en cas da bleras schmanaccias modernas ne saien jets da combat grevs bec adatats. Alternativas efficacias sco jets da combat levs ne saien bec venidas examinadas seriusamain. Novs avions da combat en per il Cussegl federal e per il Parlament ina investiziun a lunga vista en la segirezza della Svizzera e rinforzen la neutralitat. Ina detia nagina alternativa ter avions da combat. La situazione da segirezza internazionale saia instabila ed incalculabla. L'armada stoppia a protegger la popolazione contro differentes smanaccias ed esser diversificada. Ella funzionia mosco unitat. I dovria in aviatica militara gistuschia sco truppas sanitaras in cas di una pandemia u mezz per combatter cyberattacches. L'acquist e la gestione dels novs avions da combat venien finanziats or dal preventiv dell'armada e nagiaien bec ad ogni cost d'autras incumbenzas federales. Per quests motivs proponen il Cussegl federale del Parlament d'approvar l'acquist de novs avions da combat.